Yes, hello guys, hope everybody is doing great. As you know me, mwamaze kumenyera amajwi naho mutako murambara kuri screen zanyu ni Bakire Manuel Speedo. Umwanya rero nashatse kugenda behind camera ariko muze mumva ga sound gake nzira ko mubana mugira ibihe byiza muherereye hose, nzira ko mubana mugira nibihe byiza kandi dukumburanye cyane kuri screen za Tasiso ku Ministry TV. Ariko uno munsi numva ko namaze kugaruka naho mutambonye, ariko nyene imusoza murambona muranamenyeye cyane, nta gishasha nta nico nabanyegeje, ariko uno munsi nabazaniye boga rimeze neza cyane Salama mzangu. Meze neza ndashima. Wabere bagahereni hari yakubiseka. Ni kawaida yanje tu. Yego bivanye no kuntu naretswe. Ariko meze fresh. Ndashima uhoraho kandi ndaramukisa n'abakunzi ba Tasiso Minister. Nongera ndababwira ati aho bari urumva bagira aho bagira babo ikindi kiragoye. Akabigende kagenze fresh. Yego. Yes, abantu bashaka kubonye ubwa mbere kuri screen na cyane za Tasiso ku Ministry bakwitende. Kenshi bazi izina rya Silva. Yego, Silva na cyane niryo rizwi ry'ubuhizi. Ariko muvyeyi yakwise gute? Ndowayo Jacques. Warezwe n'abavyeyi bose cyangwa muvyeyi? Bisa nkuko je nabaye ni barabara bro. Ni kuvuga n'indero twakona niyo wirondereye. Yego, ni nayo mpamvu narakoze cyane. Ya, reka tureke private life y'umuntu iragoye kwinjiramo, kuko ugiye kwinjira muri private life y'umuntu. Yego. Usanga nyene harimo udusanga twinshi. Yego, dusanga n'ubundi hari ibintu bimwe bigiye kwinjiramo. Ngende kwinjira n'ama emotion yagiye kuza. Ariko umeze neza. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Umuislamu cyangwa Jendo Muislamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Da Silva mu buzima bwa misi yose asanzwe akora iki? So mu buzima bwa misi yose akazi nahora n'umukameraman nahora muri Wakala TV. Ariko uno munsi ntabwo ari yundi ndi muri studio za Tasiso Minister. Niho shobora kuvuga ati uno munsi niho shinzo kuguru. Niho ashinzwe kuguru nakubwiye ati welcome brother. N'ubu rero umushasha mbwiye kuza murabona cyane haba kuri screen haba behind camera haba hehe kuri Tasiso ku Ministry TV. Murazi ko je nyenza ndaza rimwe mwenza navyuma kacamo mugabo haba hariho abantu babijejwe no kuya nyene je nanje binyankira kuza nkifata. Ariko nizera ko nawe muzogenda mu bana neza, ibintu bizogenda bigenda fresh. Nizera ko nyene muzamuragenda mu comment muvuga muti uwo mutipe bimezo ko nuko narige umuntu akunda gukosorwa aratera imbere. Biki kintu cyambere muzima kiza kigatunga umuntu ni kwemera ko faible yiwe, hama akavuga ati okay ko abantu banyetse ko faible kubera ni gake umuntu amenya defo ziwe. Buryo umuntu kenshi amenya qualité muga urinze umenya defo yawe nimwe uheje gutera imbere. Kandi wambaye kirezi namenya ko cye gato. Yes, nizera ko muzogirana rero ibihe byiza mugiye kubana cyane kandi cyane kuri screen zanyu. Ariko reka imbere yuko nyine ibyo bindi yumva namaze kubivuga simpaka ndabisubiremo, reka tugende ku bindi. Yes, Da Silva amaze nk'imyaka ingahe muri kariyeri? Ibi entertainment itatu. Imyaka 3 uvuga guhera muri 2020 gutyo. Niona urumva niho ninjira mvuga ati nje kuba umukameraman. Yego, muga na cyane kuri ako jewe novuga yuko ndi mukinyi polivara, ibyo byose ndakora, haba kamera, haba postinga, shaka gupostinga, shaka urumva ikingatora telefone kabazi ibibazo. Yego. Ega mu Burundi niko bimeze, niko batutravo. Kandi maze batutravo cyo bana Twitter. Yego, sinzi ko Twitter birashoboka umuntu. Yes, ni muzange muri make mu Kirundi ni guca hose kubera ko ntawuza umuntu bwirageze niko bimeze, kandi urashobora no kusanga bikoze byose. Yego, ushobora gukora byose kubera nk'ubu urashobora no kujana no dufate bigasaba ko ari nk'umuntu w'ikiganiro bashaka kugenda ubaza wongera una kamera, byose birashoboka ku bantu batabizi birashoboka. Yes, twese turabikora niko bimeze. Da Silva mu buzima bwa misi yose akunda iki? Haba gufungura cyangwa iki muri rusange? Muri rusange ndakunda igitoki. Yego, iki cyutangurira kugufungura ni kuvuga ibintu by'ivyo kurya ubishira imbere y'ibindi byose. Fungura ko yakomeye wanje ntabwo wubakwa n'amabuye. Yego, ndabizi neza yuko igitoki jewe ni spaghetti. Tunano tw'impene ni fresh. Tunore. Yego.
utuntu tw'imbene kwisombe no n'igitoki bicanze go biba bita potage no bivuga nkuko nyene ibyo kumenga ni by'abantu bamwe inzoga usanga wihereza akambi no kuri mbese kwemera agafata gusa umuntu aragera ahageza gusa ndakunda gufungura igitoki. Okay, good. Ni byiza ujya kwemera ibintu ukora. Nimwe nakubwira urinda wemera defo yawe burya ni intambwe iba ishimishije. Yego. Da Silva ari single cyane ariko muri couple. Je ni couple. Yego. Ibintu bimeze neza n'umurangi. Yego. Oya nange nakubaza ati rega wariye ni warya. Ntubyumva. Burya biraryoha uba satisfied n'ico urimo ku buryo uvuga ati nishatimba no kuvuga ahantu ndi simpemuke kugira sinje muri ca gitigirisha babakobwa uzaho bati naka yarampemukiye biba byiza gusumba ahako uza mu video jambo ku muntu none nzo byiza ko kuba umuntu mu bisanzwe ni naho n'ubwizigwa butangurira kubera ko bikunaniye kujera umuntu umwe bica bikunaniye kujera benshi ni kuvuga uri muri couple bikakunanira kuba muri couple yawe neza ntiwoshobora kuba nka uzezwa nk'ikintu ntibyoshoboka kubera cyo usanga ibintu nyene ugenda kubishyira mu bwa buntu abantu benshi akora mu kwita ngo ubuswahili good Da Silva kundi nkino canke nyene abibona kuri television nibyo ubyumva ku matwi babivuga ngo Messi ngo Cristiano ngo ndabazi narigeze no gukina football muganda rivamo kuko sinzi ntibyamwiriye ahubwo je no gati uwumbarije avuga ngo umupira mu Burundi mvuga ati umupira mu Burundi nturiha ariko ntibyamwiriye kubera ko hariho ababayeho kubera umupira byose neza cyane Yesu ndawukunda ariko abayisilamu bavuga ngo football ngo ni haramu kubera bakina bambaye ikabutura kandi mu bayisilamu babizi nyene umuntu kumubona urumva ko iyi si simpinze ibyo uko zanditse ariko ko iyi si ya rurema nta kintu na kimwe uzosanga wikwije nk'ibyo ukunda nimba utabonetse muri insolite ngaha bisigura yuko hariho n'ikindi kintu ushobora gukora nk'icyaha kubw'ibyo nta mugororotsa niyo mpamvu Imana yasizeho amasengesho kugira ngo ikitagenze neza hariya tuje tugisabira imbabazi mwisengesho kuko neje nabona waronse hariho uwo Imana yatse kugira nawe uronke mwisi ni magirirane kandi ni guhanahana neza cyane kunakunda kuvuga ngo baratora ariko iryo jambo ririnze rikoreshwa nko mu rugo rw'umugabo n'umugore burya rubagwatse kaba kabaye Da Silva akunda ibintu byo kuryoherwa swate gutamba kumviriza umuziki kuraba sinema kuraba filme muri byo ni kihe kintu akunda cyane mu by'abaziri mu bisanzwe jewe muziki ndabikoreramo ngaha ariko sindabikunda cyane ego kuryoherwa kugenda ahantu muri club hahurira abantu benshi je ndabikunda ariko bivana na gahunda mba nabifatiye kuko nimba iyo gahunda yo kujya idahari ntayihari ego okay urumva nyene urabikunda mugabo ata gahunda wabifashemwo biba bifite umwanya wabyo kubera yuko urazi yuko kuba waraye mu kabare waborewe wasoroye mu gitondo gacumero kuwundi urumva ibyo byose ntaho uri kuraja kubera yuko nta n'akamaro. Da Silva n'umutaboneye canke n'umutoka mbari je ndi umunyarugongo mbabaye bamanutse kw'irori ni ifusi z'anyamakara uzosubirayo canke ntegerezwa gusa simvuze ngo gusubirayo komuteri no ndagenda nkaramukanya kubera yuko amazi arashuha ariko ntiyibagire ibumbe. Yes of course. Mu gihe mu gisagara byo kwanka na handi hantu wifuza kuzoba tukwifurije ko vyanka mu gisagara ariko nyene urashaka kuvuga uti na WJ yarebuza ati vyanse uraduga vyanse wocujaye oya mu bisanzwe nta muntu n'umwe yigera yifuza kuduga yaramanutse kubera yuko uwo mwanya ubwenge bwacu
buduha ahandi hantu kuko urumva navuye ahandi hantu nza ahandi hantu hateye imbere ahubwo nuko nova ahandi hantu ahanye nitwa yuko ari nko mu cyaro nkajya ahandi hateye imbere kugira ushobore kungunganya na cyane cyane urabizi yuko tugenda turondera inzara nyinshi bisigura ko ugiye hanze utogaruka no ntegerezwa none kubera iki ntogaruka kandi none umunsi ndi ngaho mu gisagara cya Bujumbura ushobora kuvuga ati uno mwanya ndaduze inshuti cya Rugombo ngiye kuramukanya urumva bisigura yuko no mu gihe noza mu gihe uburyo bwo kuzana bufite ntacyo wubutse yego uyu nawe muri bamwe bozimira canke hamaze imisi hari abantu bagenda hanze y'igihugu bakaca bazimirirayo bo bagiye baserukiye nk'igihugu nk'uwewe da Silva igihugu kirakwizeye gikunutse mu bintu n'ibi numva ugiye kumaraho nimba imisi 5 canke 10 hama ukaca bumva ngo yanyitse na iki kintu wewe umva wohanura nk'abo bantu bo mu bisanzwe igihugu kirinze kinakwizera n'ubutegereza kugitenguha niko no bivuga canke niko imana kugitenguha hajya anye buryo umuntu agutumye ugashikana ubutumwa mugarukanira inyishu n'ikindi kintu uba wubatse nkamemeho urumva yuko abari n'igihugu hatukaje abo bantu icyo kintu bahanura gusa nibakora akazi kabajanye yego nta numwe atifuza kubaho umugabane w'Uburayi abeho neza kuko tuzi yuko umuntu abaye ku mugabane w'Uburayi abayeho neza ni kubw'ibyo rero ikinyamukuru si cyiza yuko bagutumye uca ugenda ugaherayo ahubwo uragaruka ugatanga inyishu y'ibyo bagutumye kugira nujya muntu nejo bundi ashobora no kukubwira ati ndaguhaye iminsi 3 ejo akazoguhindura igihe n'umwaka urumva yuko uri kuragenda nyine umenyera kugira umunsi zo uvuga ati ndagiye sinzi nzimireka ko mwabivuga Mwisanzwe babikora kwita kuzimira ariko kenshi ni gutoroka abari gahunda ni gutoroka nyine n'imvugo mbabarira amatwi y'abarundi nako n'abarundi nyine bakunda kwiyorohereza yego da Silva nakaye kanumva no bantu kubajije ariko ari bifuza ko nakubaza ikintu utambajije ashaka kuvuga ati ko bikose imana kanatambajije kandi nashaka ko yo kambaza akantu tambajije no ndamukunda mama wanje ko nyine yego ariko nakubajije icyo ukunda umbwira ko ukunda ibitoki no nakubajije ati muzo gufungura nabwiye ati byose muri rusange urumva n'ibintu bigenda bijyanye ndakunda mama wanje cyane kubera we yakugaburira ni buri kimwe kwanza uraze kabura nikaboneka ni nyina w'umuntu yego burya na se w'umuntu ntaboneka cawe urazi impamvu naba Yozefu Murezi babaho Yes, Yozefu Murezi umusanzwe impamvu bakunda kugakoresha nuko bavuga ngo umwana amenywa na nyina. Rero burya blaza singiye kukubeshya. Mama umubuze. Urazi gituma bavuga ngo mama umubuze? Mama wawe nta wundi muntu azigeraza akurutira mama wawe kubera yuko akwikurira mu nda. Papa naho igituma bavuga yuko ushobora kuronka uwundi mama wawe cyane papa wawe arashobora kurongora akaza n'undi mugore ukabana n'uwitwa ari mama wawe ariko atari mama wawe kenshi babita ngo bamukase w'umuntu niyo mpamvu ndabivuze kuko nabibayemo yego gusa mama aba ari icyitegererezo cy'umuryango kubera yuko nk'akarorero papa wawe na mama wawe babana burya hari ibintu papa urabona ababyeyi kenshi b'abagabo bakunda gufatwa n'ishavu ukazamva ngo sohokera mu nzu ariko iyo aba mama hari urashobora kuvuga ati ega arasohoka ariko ategerezwa kugaruka muga ujya mu kasari hajyanye aravuga ati ahubwo iyo abari n'ibishoboka benshi muri bo simvuze nk'uko ari bose muga benshi muri bo kubera ko twarabibayemo cyane akakubwira ati ntagenda kubera ko gaje kuva n'umunsi mva murira gushika n'isasi ndigera ngaruka kubera icyo kibazo. Okay, good. Silva kana gushimiye cyane. Nanjye ndagushimiye Emma nongera ashimira abakunzi ba Taasisi of Minister ndanababwira kubasha intege bashigikire aho natangije neza bambarira ati Silva ahantu hagenzo ko kugira bigende neza aho nongera ndabasaba abanyakira bage subscribe share comment kuko ndazi yuko batariho natwe ubwacu ntaho turi cyangwa se ntaho turi kuturaja
ariko ndabyizera neza yuko na cyane cyane nzokoresha ingufu zanje, barabizi na cyane cyane ingufu zanje aho zigera naho zihereza, kuko abantu badukurikirana ngaha mu gihugu ni babandi nyine. Umufana wa haryanye ku yindi televiziyo n'iyindi n'iyi ngaha nibajya nyine usanga ari babandi nyine. Kandi mu kirundi bavuga bati mu buzima bw'umuntu no kuzuzanya tuvura kugira babiri, ni kuvuga umwe yubaka uwundi, hama ibintu bigaca usanga vyagenze neza, etage yaduze yahagaze kandi byagenze neza. Ndabishimira cyane kandi nawe ndabishimira. Yes, bakunze Tasso ku Ministry TV, anizera ko mwabonye Ndasilva mu tipe yena ameze neza, babana namwe n'abademu ni muze mitoje nabazane nta ngwane nimwe, ariko ni mu Islam aremerewe kugira suna katora bane. Urumva rero abantu bashobora kubona nyene ko ari iguza abo bashobora nyene gutora, ndamushyize ku isoko, ariko mubanze muce muca kwizo nimero zanditse ngaho kuri screen, mubanze mu mpakanje nikuriremwo, hama ibindi musigare muri vuganire. Kandi ndabashimiye cyane, anizera ko mubana mugira ibihezi byiza, nizera ko nkuko mubana mubikora mubana n'ubu mubikore, mugire like, subscribe, share na comment kugira ngo tubane tubona ko ibintu bimeze neza, tubane tubona ko turatamba twirorera. Ciao ciao, hasta la vista, à la prochaine.